Uyu ni umunsi wa gatatu igikombe cy'isi kibera muri Katari gitangiye. Arijantine nk'imwe mu makipe y'ibihugu yahabwaga amahirwe yo gutangira neza imikino y'igikombe cy'isi yatsinzwe na Arabiya Sawudite ibitego 2-1. Aba ni abafana b'ikipe ya Arabiya Sawudite nyuma y'umukino wahuzaga ikipe yabo ni Arijantine. Ikipe y'igihugu ya Arabiya Sawudite yabaye nk'ikuraho urujijo rw'uko Arijantina iyobowe n'igihangange Lionel Messi idashobora guhangarwa. Umukino wahuzaga amakipe yombi mu gikombe cy'isi kibera muri Katari warangiye Arabiya Sawudite itsinze Arijantine ibitego 2-1. Arijantina isanzwe izwi kwiharira ibikombe bya shampiyona yo muri Amerika y'Epfo, aho kuri ubu yari yararangije iyi shampiyona idatsinzwe na rimwe, byabaye nk'ibiyiha icyizere cy'uko iza kurangiza uyu mukino iwutsinze bitewe n'amateka ubwayo izwiho, hakiyongeraho ko Lionel Messi uyirangaje imbere yari yabashije gufungura izamu rya Arabiya Sawudite mu minota ya mbere y'umukino ubwo yinjizaga penaliti ikaba igitego cyabo cya mbere. Ubwo byahise biba igitego kimwe cya Arijantine ku busa bwa Arabiya Sawudite. Arijantine ariko yasaga nk'iyoboye uyu mukino, yatangiye kugaragara nk'idafite amahirwe yo gutsinda nyuma yo kwinjiza ibindi bitego 3 nyuma ya penaliti, ariko umusifuzi akabyanga. Ibyari bigiye gushimangira noneho ko Arijantine ari ikipe idapfa guhangarwa. Mu minota ya nyuma y'igice cya mbere nibwo Arabiya Sawudite yarungurutse mu izamu rya Arijantine, igitego cyayo cya mbere kikaba kirinjiye gitsinzwe na Saleh Al-Shahri, igitego cyahise gisa nkaho gicecekesheje abafana ba Arijantine. Ku munota wa 52 w'igice cya kabiri cy'umukino, Arabiya Sawudite yongeye kureba mu izamu rya Arijantine ubwo Salem Al-Dawsari wambaye nimero 10 yabanzaga gucenga abakinnyi ba Arijantine babiri mbere yo gusunikira ishoti riremereye mu ncundura za Arijantine, umukino ukarangira ari 2-1. Hervé Renard, umufaransa utoza ikipe ya Arabiya Sawudite, yavuze ko uyu ari umunsi w'amateka w'ikipe ye yihanangirije ibihangange mu mupira w'amaguru. Yumvikanye avuga ariko ko atari iherezo, kuko Arabiya Sawudite ifite indi mikino imbere yayo kandi ikomeye. Ku rundi ruhande, Arijantine yavuze ko yatsinzwe kubera amakosa yayo, ariko igiye kwita ku yindi mikino iri imbere. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.